Tiring tindala pepnya changmala tashi tile shugi tinne ta tarinya karisa nganchu de karishugore Sakya Lekshey sinita chakde chigiyore Sakya Lekshey ani tanda Sakya Kewang ani karishugore Sakya gi Kewang mo Sakya Rinpoche gi Jaksun nangbe tayange de chikche chik kenan chola ngote shuya yi Yanker kenan chola gelsi kenan cho nangbe chu lobchung nangdo yuna thangbo kaka kanga ne lesson thangbo ne lobchen thangbo ne gochuk nanggu gi yore lobchen thangbo ne gochuk nangba ina kaka kanga ngoshingire lo tugire lo tugbe chela ani kenan cho chik dinde changore chik 직장들이 직장 배치라 아니 낭 배치 배치 로베이나 아니 케라랑기 정말 킹그레 타탄데게 탄데게 카사 유튜브 날 카통도서나 롭천 당보 니발 미망보시라 메바체 달롭천 납주 디발레디 아니 미망도 망도 아니 두구도 디레스 합데깔라 롭천 납주 용바나 태sam기 편도 요마르다 이내야 게시키란 롭디 베이 롭종 낭바이나 아니 가르가르 켄도 연구도 디다 킹들바 so I came up with the verse written by a Sakya Guru. He is well known all over the Tibet. He was one of the most important scholars one of the best scholar ani yo Sakya Guru ko Sakya Rinpoche एकजना महान विद्वान मान्ने गर्छ उहाँले लेख्नु भएको एउटा verse लिएर म यहाँ आइरहेको छु विशेष गरी तपाईहरु फर्स्ट पहिला तपाईहरु पढ्नु सिक्नुहोस् यो त मैले पढ्नु सक्नेहरुको लागि यो परिचय गरेको र पनि एकचोटी यहाँ हेरेर चाहिँ अनि सुरुदेखिको सिक्दै आउनुहोस् अनि अझै तपाईलाई अब रुचि जाग्दै गयो भने पछि मञ्जुश्रीमा आएर पनि बुद्ध धर्म अध्ययन गर्नु सक्नुहुन्छ भोटे भाषा सिक्नु सक्नुहुन्छ भोटे भाषा भन्नु मतलब चाहिँ यो तामाङ सिक्किमिस डुक्पा लद्दाखी सबैको भाषा हो यो अलिअलि भिन्नता छ र पनि हुनु चाहिँ एउटै भाषा हो र तपाईहरुले आफ्नै भाषा पनि सिक्नु कोसिस गर्नुस् त तपाईहरुको अस्तित्व हो so there are three letters between two dots and we know ma is one of the prefix उच्चारण नगर्नु पर्ने पाँचवटा मध्ये यो मा पनि हो सो मा हो खा सा खे पा खेपा खेपा these two syllables makes one word यो दुईटाले एउटा अक्षर बनिन्छ यसको अर्थ चाहिँ खेपा माने बुद्धिजीवी बुद्धिमानी विद्वान so खेपा means learned scholar intellectual खेपा sa la ta la la naro lo ba lop sa la ta la la naro lo ba lop lop is abbreviation of lopchungche lopchungche is to study
नेपालीमा भन्ने हो भने सल तल ल लोप ब लोप चाहिँ छोटकरीमा लेखिएको मात्रै हो। यसको फुल फर्म चाहिँ लोप्चुङ छे माने अध्ययन गर्नु। Hakiku is there, and pa is not one of the prefix, so we have to pronounce this pa ha kiku yi pe, pa ha kiku yi pe. Of, genitive of studying. Adyan garnuko. Da sabchu du sa du. Du is abbreviation of tutu. Tutu is the word time. Time of studying. Scholars or intellectuals or learned. Time of studying. So when learning Tibetan, spelling is a must. You must learn them. If you don't know the spelling, it's very difficult to understand what all this means, because we have abbreviated lopchung che to lop and tutu into tu. So spelling एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। बिस्तारै बिस्तारै अब शब्द सिक्दै गर्नुहोस्, पढ्नु सिक्नुहोस्, शब्द सिक्नुहोस्, त्यसको स्पेलिङ पनि सिक्नुहोस्। त थक्छ माइसी बेहिना अनि पेचे नङला ठिबे थन्दा हाको या पे मिसी कले खाको योरे खरिन से बेना ngανছো जे लोप ठिबे कबला लोप चोङ छे छङमा ठिगी मारे लोप ठिगी योरे दासे जु दुसना थ्युचरे थ्युच ठिगी मार थ्यु then na. So in literary Tibetan, if na comes after a noun and then it is in the time of, and na in spoken Tibetan, na is if you come, if you don't come, that is na after a verb. But time is not a verb. So this is at the time of studying. Do na sa data da sabchu du ga duk is abbreviation of dungel. Dungel ko artha chai dukha. So scholars, learned or intellectuals at the time of studying, they face hardship, they undergo hardship. They face hardship. So they have to concentrate, they have to give time, they have to concentrate, and they have to make lots and lots of effort. So बुद्धिजीवीहरू अध्ययन गरेको समयमा मा लिटरेरी टिबेटनमा नाउनको पछाडि ना छ भने चाहिँ मा हो, समयमा अनि दुःख, यो दुःख हो, दुःख सामना गर्नुपर्छ, दुःख झेल्नुपर्छ, दुःख अनुभव गर्नुपर्छ, माने पुरै मेहनत गर्नुपर्छ। सजिलोसित विद्वान हुनु सक्दैन, मेहनत गर्नुपर्छ, दुःख सामना गर्नुपर्छ। Vowel is added here. We know this is silent. Bao da dingbo de. Bao da dingbo de. Wa ra war.
This is again Lajan, like na. So de wa. Actually, it is in between two dots. But then ra is added to it because there is no suffix. So they were. And they were happiness. They were happiness. In happiness. Sukhama. Sukhama mane जस्तै अब बाइस्कोप हेरेर डुलेर सुख त्यो अस्थायी सुख टेम्पररी happiness in happiness sa da 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 naro do da de sa da 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 naro do da de is in Nepali and in Tibetan we have the same word for verb to live, verb to sit, verb to stay. So same in Nepali. In English you have 3 words for it. So to live in happiness, happiness like temporary happiness, like happiness comes from many different ways, by wearing a new clothes or listening to a music, or there are many different ways you can receive happiness, but it doesn't live long. It's temporary happiness. अब सुख लेखेको छ, तर यहाँ चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, अस्थायी सुखमा बस्नु, ला अस्थायी सुखमा बस्नेलाई for the people wishing to stay in temporary happiness. Mao Ka Sa Ke is abbreviation of Khepa, scholar, learned, intellectual. Ma Kiku Mi, negative. Sa Ratak Sa Kiku Si Da Si. And then, okay, first I will explain it in English. This is negative. Impossible. It is impossible to be a learned or scholar or intellectual for those wishing to stay, wishing to live, wishing to stay in temporary happiness. So, temporary happiness, like happiness you get while you eat ice cream. Then as soon as ice cream is finished, the happiness is also gone. So if you keep doing such things, it is impossible to be a scholar, learned. अस्थायी सुखमा बस्नेलाई हरूलाई विद्वान हुनु असम्भव हो, असम्भव, impossible. सानो सुखमा बुलेर बस्यो भने विद्वान हुनु
सक्दै सक्दैन मोज मस्ती गरेर बस्ने मजा गरेर बस्ने भाउ दा टेङ्बो दे वा देवा ह्याप्पिनेस सुख देवा cha shep chu chu nga chung coming from chung chung is small happiness means that won't stay for long, not everlasting happiness. सानो सानो सुख जस्तै आइसक्रिम खानु डुल्नु मोज मस्ती गर्नु त्योहरू जस्तै अब त्यो गरिसक्छ सुख पनि सँगसँगै हराएर जान्छ देवा चुङ ला so देवा चुङ means happiness that won't stay with you for a long time. So can I say short-lived, that will live short, not long-lasting. Dewa chung la to the happiness that won't last long. Sano sano sukha ma cha ga sa chak cha. There are 3 letters. We know cha is not one of the prefix. There are 5 prefixes ga, da, ba, ma, ha. And cha is not one of them. So we have to pronounce this cha, ga, sa. And we know this is post suffix. We don't have to pronounce it. दुईटा डटको बिचमा यदि 3 वटा अक्षर छ भने अगाडिको चाहिँ ग द ब म हो भन्ने मात्रै अगाडिकोलाई साइलेन्ट राख्नुपर्छ तर यो ग द ब म ह को मध्ये आएन त्यसले गर्दा यसलाई उच्चारण गर्नुपर्छ अनि यसलाई उच्चारण गर्यो भने यो सफिक्स हो यो पोस्ट सफिक्स हो यसलाई उच्चारण गर्नु पर्दैन छ ग स छक छक is a verb here. Shenchak is attachment. Shenchak is attachment, and chak is to be attached to. Attached to happiness that won't last long. Sano sano sukha नेपालीमा को भन्नु पर्यो है सुख को मोहमा पर्नु to be attached. सानो सानो सुखको मोहमा परेको someone attached to happiness that won't last long. Thatengbo de the the नेपालीमा त्यो अनि साचे ले त्यसले सानो सानो सुखको मोहमा पर्ने त्यसले by this is adjective by the one who is attached to happiness that won't last long. Chatingbo che na chen panaropo chenbo technically is big. And we also have the same word for great. Great. Big or great. Kikui genitive. Of great. Of big. Pao da debo de wa dewa. Sukha. So, big happiness in English you don't say.
So happiness that will last long, won't last long, that will last long. Chebedewa Tadaroto ba top. Tadaroto ba top. In spoken Tibetan, this is to win. And in classical Tibetan, to achieve, to attain, to achieve, to attain happiness that will last long. Ma, negative. Again, here it's written me, here it is ma. Saratasa sakikusi dasi is the word possible. So, in English, it is impossible to achieve happiness which will last long. So we lay peoples, we lay people can think in this sense, like if you get distracted in happiness which won't last long, it is impossible to achieve a happiness that will last long. And then for Dharma practitioner, he could mean like if we get distracted with these worldly things, which is not everlasting, and if we engage only in worldly things, then it is impossible to attain liberation from the samsara, liberation from the cyclic existence, liberation from the suffering. So for some Dharma practitioner, it could mean something like this. For someone like me, a lay people, like if you engage your mind only in happiness, which won't last long, like eating ice cream or listening to music, if we just engage only in these things, then you won't be able to have everlasting happiness. Like, so in one way, you either give up happiness which won't last long, and if you don't, it is not possible to achieve happiness in a bigger sense. So यहाँ चाहिँ अब हामी संसारिक मान्छे, घर परिवार हुने, शादीशुदा त्यस्तोहरूको लागि चाहिँ अब के बुझ्न सक्छ, यस्तो सानो सानो सुखमा भुलेर बस्यो भने, अब बजार डुल्नु, साथीहरूसित मोज मस्ती गर्नु, त्यस्तैमा बुलिरह्यो भने, अनि स्थायी सुख भने अब हामी सांसारिक मान्छेले चाहिँ के बुझ्न सक्छ भन्दाखेरि, जस्तै
मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ यो सरकारी पाउनु भनेको चाहिँ अब सदाको लागि पैसाको दुःख चाहिँ हुँदैन, धनी पनि हुँदैन, तर पैसाको दुःख चाहिँ हुँदैन। त्यस्तो काम चाहिँ पाउन सक्दैन। त्यसको लागि पुरै मेहनत गरेको हुनुपर्छ। सानो सानो कुरामा भुलेर बस्यो भने स्थायी सुख भनेको चाहिँ अब जिन्दगीभरिको हामी सांसारिक मान्छेले चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो होइन। जिन्दगीभरिको सुख चाहिँ पाउनु सक्दैन, त्यो असम्भव हो। र धर्म प्र्याक्टिसनर, धर्म अभ्यास गर्नेहरूलाई चाहिँ अब यो सांसारिक कार्यमा बुली बस्यो भने, सांसारिक कार्यहरूमा भुलेर बस्यो भने अब पुनर्जुनीमा चाहिँ निर्वाणा पाउनु कि त स्थायी सुख पाउनु चाहिँ असम्भावना हो। दैनिक जीवन सांसारिक मान्छेको दैनिक जीवनमा मात्रै भुलेर बस्यो भने निर्वाणा प्राप्त गर्नु चाहिँ असम्भव हो भनेर अब धर्म अभ्यास गर्नेहरूले चाहिँ त्यसरी बुझिन्छ होला। म जस्तै अब सांसारिक मान्छेले चाहिँ त्यो प्र्याक्टिकल रूपमा कसरी सोच्नु सक्छ भने सानो सानो सुखमा भुलेर बस्यो भने स्थायी सुख भने अब जिन्दगीभरिको सुख। जस्तै अब सरकारी काम पायो भने जिन्दगीभरि पेन्सन पाइरहन्छ र पैसाको दुःख चाहिँ हुँदैन। त्यस्तै एउटा सुख चाहिँ पाउनु सक्दैन भनेको जस्तै अब सांसारिक मान्छेले त्यस्तो बुझ्नु पर्यो। र अझै योभन्दा माथि गएर धर्म अभ्यास गर्नेको दृष्टिकोणदेखिको सोच्यो भने संसारिकको दैनिक कार्यक्रममा भुलेर बस्यो भने स्थायी सुख के हो? निर्वाणा। कहिले पनि दुःख नहुने निर्वाणा प्राप्त गर्नु चाहिँ असम्भव हो भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसरी अनि आजको क्लास यहीँ समाप्त गर्दैछु। तपाईँहरूले यदि राम्रो लाग्यो र तपाईँहरूको दिदी र बहिनी दाजु बहिनीले सिक्नुपर्ने हो रहेछ जस्तो लाग्यो भने सेयर इट गर्नुहोस्, लाइक इट गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, ताकि उनीहरूले पनि यो कुराहरू अब उहिलेको विद्वानहरूले भनेको कुराहरू एकचोटि सुन्नु पायो भने राम्रो हुन्छ। विश्वास गर्नु नगर्नु त्यो आफ्नो आफ्नो विचार हो, तर एकचोटि सुन्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसरी 당은 좀 표바초를 시베이나 롭중 제배 갑라 롭중 제배 갑라 깔려하고 싫어 요래 숨버래 둥엘 둑스나 둥엘래 다딘데 기보땅네 대바이나 기보땅네 대와 대바서나 기보땅네 다 톡포톡모 제라치 캠 아니 두글로 타타바타 그 아니 nhập 갭딘데 직보 랍고 톰네 대바이나 케바 착시기 말에 숨겨래 케바 착시기 말에 때네 대와 충충 슬라베이나 가르 숨겨래스나 아니 다 윤르보 마테겐기 대와 빼나 아이스크림 직 나주 세베 갑라 직 대와 직 톱기도가 디 아이스크림 적바단 람상 대와디 메바 차기도가 디능시 기 대와디데라 고톰네 대바이나사 르바 아니 대와 쳔보 다페나 가란초 미캬 김바디데 삼노땅 바이나 아니 페나 슝기 레가 디데라 바이나 아니 마시 버토다 무유가 강에 유쿠마르바 땅아주 삼로 마사네 땅 바이나 아니 디데기 대와 유르부 되게직 톱이야 마시버레 송거리안 챙겨면 챙겨로 보시나 아니 직전에 자샤라 activities
Jikten be chasak, jikten bas na worldly people. Jikten be chasak la gothom ne teba yena, ani dungel ne thar masibare, tharba top masibare, tide trabajik sungeyore. Tina tarikitida decham shagi. Ali tida la pebala tushana. Thank you for coming to the class and see you again tomorrow. Have a good day.